Достар, сау болыңыз. Сіздің çalışmaға пек мемнуным. Сіз керчектен де өз ішлеріңіздің ұсталарысыңыз. Бұның үшін сізге бақшышлар hazırladım. Çok sağ ol Fitislям, pek sevindik. Dostlar, mende de sizler için bakşışlar var. Yaşar. Öyle olsa ben de hediyeler hazırladım. Не бақасыз? Мен де бақшышлар hazırladım. Мұны, сіздің қабеңіз, бұйырыңыз. Тоқтаңыз, балар, я біз сержілерімізге нені бағышлайжамыз? Aslında meraklı bir şey gerek. Oyun. Yok, toxtanız ballar. Mende meraklı bir gaye peyda oldu. Dekabrın 31'inde sabah programmasını seyretip, her şeyini anlarsınız.